稱廣播並沿途小心看管你嘅財物。如要落車，請喺到站前按鐘1次，等待巴士停定後再離開座位，並緊記起落車時攜帶你嘅行李。多謝轉搭城巴機場快線，希望可以再次為你服務。We will soon be arriving at the city. Please pay attention to the bus stop and hotel name's announcement and make sure your personal belongings are secured. And if you wish to alight, please ring the bell once before the stop. Do not leave your seat until the coach has stopped to take all your luggage while alighting. Thank you for choosing City Flyer. We hope to be serving you again soon. 巴士即将进出市区，请留意车站及酒店名称广播，并沿途小心看管您的财物。如要下车，请在到站前按铃一次，等待巴士停稳后才离开座位，并谨记于下车时携带你的行李。谢谢选乘城巴机场快线，希望可以再次为您服务。Perjalanan dari bandara teman-teman. Ini di area negara Hong Kong ya. Negara Hong Kong. 下一站柯士甸站，高鐵西九龍站。Next stop, Austin Station. High-speed rail west of Kowloon Station. 下一站柯 Bagus 士 ya 甸站， teman-teman 高鐵西九龍站。 suasananya itu elemen. Gedungnya kayak apa tuh namanya, pokoknya bagus banget gitu lah. Masih dalam keadaan bagus kan teman-teman. Ini negara Hong Kong. Lagi barusan aku nganter temen pulang dari bandara. Semua sih. Iya tadi kita berangkat nggak segini ya, nggak segini nggak maksudnya bisa sih tas kalau suwe banget. 平保國際。 Next stop, Shanghai Street, BP International. 下一站上海街龍島國際。請沿途小心看管你嘅財物，等待巴士停定後再離開座位，並緊記起落車時攜
攜帶嘅行李。 Please make sure your personal